Hello, I am going to make this video to show you the problem what we have. The problem is that they are not showing the adults films. Dan huwa Antoine Zammit, ir-raġel li bħalissa huwa fdat mill-kap Nazzjonalista Delia biex jieħu ħsieb it-tmexxija tal-finanzi tal-Partit Nazzjonalista. 5 xhur ilu, Zammit, illi ħafna jafuh bħala l-Mater Dei tal-computers, kellu problema li ma setax jiftaħ l-istazzjonijiet tal-Blue Films li suppost kellu fuq l-IPTV. Huwa esprima d-diżappunt tiegħu fuq filmat imtella fuq YouTube wara li l-kaxxa li tipprovdi xandir illegali tal-uf kbar ta' stazzjonijiet waqfet turi films pornografiċi. I'll go to adult section. Here I will press 1, 2, 3, 4. See, I will go to here. The same. 1, 2, 3, 4. Nothing. The password is good, but the film does not start. And this is due to because it made an update. Because some 2 weeks or 3 weeks ago, it was working fine. These adults, now they are not working. Fl-istess waqt li t-Teżorier Delia kien qiegħed jagħti dawn l-istruzzjonijiet, l-awtoritajiet Ewropej kienu qegħdin iwettqu ħidma biex jitwaqqaf l-operat illegali ta' xandir. Sa dan it-tant sabiex it-Teżorier tal-Partit Nazzjonalista jkun jista' jerġa' jibda jara l-bank bus u l-heavy on hotties għamel appell lill-pubbliku. Okay, thank you. Please give us the correct update so these films work. Thank you. Thank you very much. Send us update through email so this adult section will work, because here they are not working. Thank you very much. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.